Selamat tahun baru man bandu krina ngawan perpulungan ijapa pekam ringan. Mejuah-juah man banta krina. Malam mateta meriah kelukurta. Sebab seku ujung tahun banci kita ipasu-pasu Tuhan. Janah banci kita bengket. Ibas tahun nenda alu mejuah-juah. Guna ngalukan pasu-pasu Tuhan. Ibas keriahan ukurta. Ibas tahun nenda si katakan bujur melalangan Tuhan. Man bandu krina ngawan perpulungan si kelengi Tuhan. Mejuah-juah man bandu. Selaku serayan Tuhan, ikatakan kami, kelah kam tetap semangat, ras meriah ukur, ibas dalani wari-wari kegedu-gendu. Khusus nape ibas menaken tahun nenda. Ibas paksa indah, secara khusus kita ngerayakan kebaktin tahun baru. Silakoken alu meriah ukur. Kebaktin enda ningetken man banta. Karena belinna perkuah ate di bata sinaruhken kita. Mentasi tahun sindekah. Sidem alu perbeben. Jenari si iatanken Tuhan ka kita bengket kubas tahun simbaru enda. Tahun simbaru enda metanda perkuah ate di bata. Eje lit pengarapan. Dengan ibas tahun enda pe surah-suranta reulina kegeluhenta. Dewasana kita ibas ngalakan perbeben geluh. Dengan arah kebaktin enda situduhkan kerian ukur ras pengatakan wujurta man di bata. Mari dage si benakan kegeluhenta ibas ngalani tahun si baru enda. Alu pusuk sidem alu pengarapan ras pengatakan bujur man Tuhan. Mari si benakan kebaktin. Kebaktin enda ibenakan ibas gelar di bata bapa sinepa wari-wari. Ibas gelar anakna Yesus Kristus. Si mereken kegeluhan sim baru. Ras ibas gelar kesah si badia. Sinemani perdalanan geluh manusia. Keleng ate di bata sila arsibar. Tetap ngarak-ngarak kegeluhendu. Ikawalina kam. Subuk suari ras berni. Ia kap simada kuasa sehrasa lalap. Amin. Perbahanan rasura-sura di bata. Ipasu-pasu Tuhanlah kam isionari, Tuhan sinepa langit rasdoni. Erpalaskan kata di bata enda, si puji ia ras kita rende ibas kitab dendenta, nomor 310 siwak, ayat si pemena ras si peduakan. Sepak sana kita ngoge pustaka si badia, bagin si pemena, si ibuat ibas kitab Galati bindu 4, ayat si pemena sekubas ayat si pepitukan. Tapi perlu kutambahkan asum anak-anak dengar
singalo tading-tadingan, bagi budak ia ibahan aminna pe ia situhuna simada kerinana. Asun ia muda dengar, lid singekep ia dengan singganciken ia ibas kerina urusenna, sekupaksa si itetapkan bapana. Bagai mepe nai, asun kita lenga dewasa, kita pe jadi budak kuasa-kuasa silit idoni enda. Tapi kenca enggo genep paksana, enggo isuru di bata anakna. Anakna itu bu arah sekalak diberu, janang geluh iteru undang-undang kalak Jahudi. Guna nebusi kalak si teru undang-undang, gelabanci kita iangkat jadi anak-anak di bata. Tandana maka kam anak-anak di bata, isuru di bata kesahna kubas pusukta, kesah si erlebuh bapa o bapangku. Makala nai bukan budak tapi anak, jana arkiteken kam anakna, ibreken di bata meman bandu, kerina si enggo isikap kena guna anak-anakna. Ketuahan kalak si megiken kata di bata, dengan si make kenca ibas kegeluhenna si tep-tep wari. Haleluya. Ersada ibas pertoton ertoto kita. Bui bujur isehken kami man bandu Tuhan. Erkiteken keleng atendu la ngadi-ngadi ialoken kami. Ibas paksa enda banci kami bengket kubas tahun simbaru enda erkiteken kuasandu. Katandu me si jadi palas kegeluhan kami. Ajarindu kami Tuhan arah katandu. Kerina kesalahan kami silangan na atendu. Ula kelkam ertak tak Tuhan. Maka ula teralang pasu-pasu si atendu ibre kenduman kami. Reh kami ngendesken geluh kami man bandu. Ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Senina rasturang si ikelengi Tuhan, mari ras kita ngoge kitab bilangan bindu 6 ayat 22 sekubas ayat 27. Tuhan nuruh Musa, gelah ikata kena man Harun rasman anak-anakna, guna make kata-kata si tersurat arah teru enda, ibas ia masu-masu bangsa Israel. Ipasu-pasu jana ikawali di bata kam. Siang ayo di bata resinausal ibabondu. Janah melias Athena man bandu. Itatap di bata ku kam. Janah malam atendu ibahanna. Janah nina Tuhan. Adi ibelas kena gelarku ibas pemasu-masun man bangsa Israel, maka kupasu-pasu ia. Senina rasturang si ikelengi Tuhan, kerina kal kita merincuh, guna ngaloken pasu-pasu ibas Tuhan nari. Sabab pasu-pasu si ibas Tuhan nari, lalit kaipe si kurang, sempurna, ema pasu-pasu Tuhan. Tapi bancin dia si aloken pasu-pasu Tuhan adalah kita ngeluh ngikutkan surah-surahnya. Sebab labo banci pasu-pasue ngenca kita merincuh. Adi merincuh kita ngaloken pasu-pasu bas Tuhan nari. Kai dage si ban carana gelah banci si aloken pasu-pasu bas Tuhan nari.
bangsa Israel ipersingeti Tuhan arah Musa. Maka min Harun selaku imam bagai pe anak-anakna ibas dahikan tugas singgo iberikan di bataman bana melaskan pasu-pasu man bangsa Israel. Harun ena melaskan ca rasana anakna. Tapi pemasu-masun ibas di batanari. Engkai makalit pemasu-masun iberikan Tuhan man bangsana. Gelah ulalit kuasa kegelapan, kuasa setan iblis, kuasa si jahat, isembah bangsa ena. Amin na pelit nge bangsa-bangsa si deban petanda kensa. Maka kuasa di bata si isembah nepe ergegeh. Tapi kerina lit batasan waktu na, lit tumbal na. Sebab na di bata si isembah manusia, silit ibas doni enda, rehna ibas doni enda, ringan ibas doni enda menca. Makana Musa ipersingeti gelah namin pemasu-masun sirehna ibas di batanari isehken man bangsa Israel. Adi iblaskan ibas gelar Tuhan ku pasu-pasu iya nina Tuhan no bagai pasu-pasu kalimbubu pemeriah kal siaka. Makana kam adi nai ku inget dengai adi laos sekolah ndau sa aku penai sekolah ku Makassar. Maka nadiras bapa ipepulung na krina keluarga. Rehnina si pindo pertoton pemasu-masun bas kalimbubunari nakku gelah na sukses kampagi ni. Kalimbubu denga ya. Kalimbubu pebaci denga salah. Kalimbubu pebaci denga lepakna. Tapi ipindo pasu-pasuna sebab siakap maka na pemasu-masun ne regegeh. Sebab ia ikatakan di bata ni ina. Tapi pemasu-masun bas di bata nari, di bata antara pernah salah. Ia pernah lepak. Pemasu-masun na sempurna. MC alokan kita ibas tahun si baruenda. Adi di bata kak si masu-masu dengan kawali kita. Tenang kal siaka. Bicara laos kita kusada-sada ingan, lit pengawal ta, lit penjagaan ta, tetap kalukurta. Pengawal dengai ya, enda di bata ngata kensa. Icikap Tuhan kap dutanta, ikawalina kita, pangkin kap dukala gas-gasi kita. Bancikin kita ibabakala ku kebenen. Lah, sebab na adi ipasu-pasu Tuhan kita, lit pe ukur kala ilat man banta salih. Maka si pindolah pemasu-masun Tuhan. Gelah na adilit ukur kala ilat bo sempat dalam kena. Banci pe ia jerah. Sebab boleh pak bana. Iterangi kata di bata laguna dai. Sebab dai katakan siang ayo di bata ersinal sal ibabun. Adi sinal sal ayo di bata kakdu ersinal sal ibas ayonta. Ibas dirinta. Lanai kita panggelu erban kejahatan. Sebab na adi ersinal sal ayo di bata. Ya enda wakap adi bas basa karo makata bagai siang kalayonan. Cerah. Lalit idah perbebenna. La teridah lit ukurna ilat mangkala. Bujur kalukurna. Adi siang ningen dekam tanpa beban. Lalit zai kesusahan, kearun ate, kebiar. Maka rusul adi siida jelma ya. Siang kalayonari. Senang kalakap nah nih. Enda ayo dibata kin ersinal sal siang natap kita. Maka kita pe adina bujur kita siang kang ayo natap dibata dilanga di laita bujur erbual kita dakam biar na kita. Sa gua apa pe terteh naring. Labo terbunyi-bunyikan kesalahan. Sebab sada paksa ni may waktu na naring teridah nge pagi krina.
si terbuniai pe tangkas nge pagi krina. Maka kala si dewasa kini tekena, lanai ikatakan ia bagi budak, tapi anak. Sebab adi budak suruh-suruh lalit hakna. Kita lin hakta, kita pewaris kini rajaan surga Jadi ahli waris tentuna maka iwariskan pemantana sebab li ikatan hubungan yang sangat dekat dan melekat. Kita pe melekat minman di bata, rasa daras di bata. Sebab adi itatap di bata ku kita malam atendu ibahan nina. Maka pernah bagi kami ni na sekala orang tua bagenda. Curi kalau anak sianua hari, bapak sianua pe senang kalakak na pudi metua, sekrina surah-surana. Rani na kak dua orang tua dai, ngaloi bagenda. Ialah di bata kini sangana ni. Itatap di bata iya nina. Sebab kepikir menurut penggejapan na, adi ipudikan di bata, entah itundalkan di bata kita, laboli kesangapan pas kita. Makanya rukur kaku sekali. Adina itundalkan di bata kita, lanai si jore-jorena. Benenarin kap kita mah bagai. Enda tirugia kaum awam. Sebab dibindai pedakam bagi kakin pengukurina. Adi itatap di bata kenca kita. Iperdiatekan di bata kita. Krina si jore. Si sikap. Pasti manfaat. Maka kuga si bancarana. Gela ayo di bata siang. Dengan malam mati nanatap kita. Akulah pernah tahu kupan contoh na. Kita orang tua. Sebab aku bukan orang tua mah bagi. Relagukan cana menghuli layaturkan teratur. Miskin malam kalatay kape. Priah kelukuruta. Gua nande panteh do. Ninong paman. Basta nga kita latih. Puas kali siaka. Banak kunita bicara lapit muas mah bagi. Apalagi kap di batanta bicara gelu kita ngikutkan surah-surana. Sampur pasu-pasu brena banta bagi dadih ras teguli lanai lang-lang regun-gun pasu-pasu Tuhan berikan nama banta dan mandara mentah sebab ia ulu pasu-pasu makana adi Tuhan ulu pasu-pasu kuga maka banci maler pasu-pasu arah ulu naman banta lah darami. Sebab na di ulu pasu-pasu bas donida melitakkan cabas ulu neda kam melekat ngendara. Tapi adi di batanta iakin ulu pasu-pasu kerina kini ulin kebayakan si mahuli basia kerina bicara kap du maler man banta lakin kap du kita ngenda si sangapnya. Maka 11 tahun simbarwenda dai senakan basai 27 adi ibelas kena gelarku ibas pemasu-masun man bangsa Israel ku pasu-pasu dia. Sak kata pemasu-masun nenda ibelaskan rusul pas pemasu-masun. Ibas kebaktin minggu, perayaan-perayaan, kebaktin retreat umpama. Kepikir adi si belaskan gelar Tuhan ibas pemasu-masun, pasu-pasu Tuhan ni maler man singalo kenca. Maka likang de badakam bagenda kebaktinia terlambat ya tutup salam pelanai datna rende pelanai kata dibata pelanai persembahan pelanai makana kading pertoton Tuhan ras pemasu-masun kai kap dunina pemasu-masun kini ngensade manayakan kue petrakap kal kuakap sak dibata masu-masu sanina udah kami bagai ulah kami sempat pemasu-masun dengan sama mandara mentah. Sebab ibas kebakti napi ni ngepengakun dosa. Harus ngenda kita ngaku dosa makana datang pasu-pasu. Kenca ia lemi di bata dosa tak? Sidat pasu-pasu. Kenca si alamina dosa tak? Si begikan katana. Si aku kan pengakun kini tekenta. Makana lid surah-surah tang geluk ibas kata di bata. Bagai nga makabanci sidatkan ulu pasu-pasui ibas di batanari.
Sebab jadi kalak Kristen labu baci merek na nganca menjile. Merek na pengikut Kristus. Lagu langkah tapi min pengikut Kristus. 15 tahun simbaru enda. Merek ta pengikut Kristus. Isi na pe pengikut Kristus. Sebab ku ingat nakam adina kita nade-nade lah umpamana ban kami contohna. Ya bapa pelikang bagai umpamana tukurna sampo. Merek na sansli. Kan satu kurna ngulik botol na, sekali narian ukur sampo, mis buat na refill na. Maka isi na kubas. Tapi maka kaban sampo si pertama rela cocok, sambarina sampo si deban merek na, refill na kubas sampo botol sampo sansli silit na. Maka na kualitas na tentu berbeda. Adilik kalak make sanina, kaya nga merek sampun duwe na, sansri kuidah merek na, tapi isi na lah kak bagay na ni. 15 tahun sing baru enda, merek na pe pengikut Kristus, isi na pe pengikut Kristus, bagay makam baru. Surah-surah, ulu pasu-pasui, geluh kita ibas kata di bata. Sebab na, jadi pengikut Kristus, lip perjuangan ta, lip pengorbanan ta, lip perayaan ta. Maka daula minta hunengan sa ambar lalak bikin buta piga kalender ganti lalak kalendere. Lagu langkah tapi bagi melepaskan keri kalendere kami penading tenta biak-biak si lapayewe. Sebab terang Tuhan ema perayaan ta. Lalu pasu-pasu Tuhan yang kita merincu. Adi merincu kita datang pasu-pasu Tuhan. Harus si ingat Tuhan sing gelem tanta. Adi ia sing jayam kegeluhan ta, ia sing gelem tanta. Mungkin kin akap du banci kita lalar. Lah mungkin. Lah kita banci benih, lah banci kita papa. Adi kita tak dibata kap du kita lala. Pangkin kap du kita dosa. Lah naik kita pang. Adina malam ati Tuhan siban, siang ayona natap kita. Enda me kata man banta 15 tahun si baru enda. Sehat-sehat kita kerina. Tuhan sinegutan ta, ibas mentasi tahun si baru enda. Bapak pego pulung kita kerina rumah mau bagai, ras keluarga antar binai, mau kita si maaf-maapan. Adi si maaf-maapan enda mina turna labo sekali setahun. Tiap hari, ulah kali nadang akhir tahun na yan, saya pagi rapelkan, minta na ibalan na singat pe. Kakin makana timay sa sundot matawari, icenda yajuk kita kerina. Ya, jay pagi rasada karita, harusnya tetap rasada rita. Robah kita kerina. Sa kegeluhan na dan tisik ngansa, doni enda ingan singgah. Makana tetaplah nuhit ukurta, kempak di bata simada duni enda rasimada kegeluhan ta. Selamat tahun baru. Amin. Mari ras kita artoto. Pasu-pasundu kami kerina anak-anakmu o Tuhan. Gelah ngasuk ngeluhkan katandu ibas kegeluhan kami si tep-tep wari. Remulia kam arah katandu dengan pe tetap terpuji gelarndu arah kerina kami anak-anak lusite man bandu. Amin. Radukan kerina kalak Kristen ibas kerina ingan ras paksa. Mari rasi akukan pengakun kini tekenta ninta dage ras-ras. Aku te mandibata bapa sila arsibar kuasana. Sinepa langit ras doni. Aku te man Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhanta. Si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si muda-muda nari. Si so keliamen tergelar si Maria. Si ngendanami kini seran. Sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Ipakuken ku kayu persilang. Mate jenari ikuburkan. Nusur kudoni kematen. Pataluarikan gokeke ibas si matina. Nangki ku surga, perkundulna arah kemuhen di bata bapa sila arsibar kuasana.
cinari rehme ia pagi, ngeranaken sing geluh rasi nggo mati. Aku te man kesah si badia, canalit sada gereja si badia, persadang kalak si badia, pengalemi dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Sepaksana kita ngendesken persembahan pengatakan bujurta mantuhan ibas tahun si baruenda. Kata dibata si jadi palas man banta ibas kita neken persembahan. Ia tehndu kugaliasna Tuhanta Yesus Kristus. Maka aminna bayak gia ia. Tapi guna kini ulindu. I pemusilna bana. Gelah arah kemusilna jadi bayak kami. I herta ngendesken persembahan pengatakan bujurta man Tuhan. Ras kita rende ibas kitab dendenta nomor 420 ayat sito menang. Mariras kita artoto kita. Tuhan melalakal pemere singgo isek kenduman kami. Melala peristiwa si terbentasi kami bas tahun 2020. Ibas kerina peristiwa si inanami kami. Igejapkan kami maka labo kami ngoi tading kendu. Sebab kai pesireh dan ingin jadi bas kegeluhan kami. Tetap inanami kami penampat du. Kawali kami Tuhan ibas mentasi tahun simbaruenda. Dikune kai perehman kami ipercaya kendu guna ialuken kami. Tetaplah min meteguh persadan kami reskam. Labur-labur lih kini teken kami. Dengan te kami kamsin cikeptan kami. Itatap nu dengan iperdiate kendu kami. Semakana kami pe tetap nginget kerna siye. Dengan la kami geluh. Nirangken kam. Tapi tetap kami ngasuk nilahi. Sura-sura si jahat si Athena. Mulahi kami ibas kamnar. Bapa sini surga wari-wari kam kapumpuna. Ibas mentasi wari enda kam sekawal kami. Kam penampat kami. Jaga kawali kal kami Tuhan. Tambah kendu kesehatan ras rezeki man krina serayandu. Ngawani perpulungan du ijapa piringan. Bangsa Indonesia bagai pekrina bangsa-bangsa Indonesia enda si menghadapi pandemi COVID-19. Mekuah kalatendu Tuhan alemi kami, pulahi kami, ibas pandemi COVID-19. Te kami Tuhan surah-surahmu tetap guna kini ulin kami. Ngoiran candu kegeluhan kami guna masa depan si terulin. Sampati kami Tuhan guna ngangkai peratendu surah-surahna. Artoto pe kami ibas tahun simbaruenda. Gela ibas kuasandu kerina anak-anak si sakit. Ipulih kendu kesehatanna secara sempurna. Kekelengan kami nande alam, nande geri, Bapa Romaika, nande Romaika, bagepe nande iglari. Rikut raskrina senina turang kami si sakit, ibas kuasandu mejuah-juah ia krina. Bujur Tuhan endam pengendesan geluh kami, kubas tandu yendesken kami, perdalanan kegeluhan kami ibas tahun enda. Jaga kawali kal kami Tuhan.
gelah pusuh kami, perukuran kami, pengerana kami, pengkebet geluh kami, perpalaskan katandu, tetap kami geluh ibasa. Pemasu-masundu tetap yarakkan kami Tuhan. Ndau kami arah ukur kalak si ilat, kami pelanggit, rebahan si ilat man kalak si depan. Terpuji kami rasa lalap, serasa lalap ibas kegeluhan kami. Kerina anak-anak nusinahkan persembahan, kami si masuk-masuk ia. Persembahan-persembahan sinisahkan perpulungan du. Ibas kerina berbagai-bagai krian ukurna. Ngatakan bujur ia ibas penampat du. Iingatna karena janji imanna. Iingatna pe karena persepuluhanna. Iingatna karena kerina kaisya karena payo. Guna nehken tanggung jawabna sebagai anggota jemaat. Lah ia kekurangan. Bertambah-tambah ibrendu pasu-pasu manpan. Bagi anak-anak musir ulang tahun. Ibas pemasu-masundu. Menjuah-juah kaya kerina. Bagi pesir ulang tahun terjemur. Remulia kam Tuhan arah geluh kami. Sebab kami ngendeskan geluh kami bas gelar Yesus Tuhan. Si engkau ngajari kami ertoto ninta lagi ras-ras. O Bapa kami sini surga. Gelarndu ipebadiami. Rehlah min kini rajandu. Sehlah min peratendu idoni enda bagi ni surga. Bereken man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami. Bagi i alemi kami salah kalak empat kami. Olamin kami ibabakam kubas percubaan. Tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kamkap si mada kini rajan. Ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Turang ras senina. Dalamkanlah kegeluhendu, ibas pengkawali Tuhan, ibas penampat kesaksi badia, guna dalani kegeluhendu ibas tahun simbaru enda, aluken kamlah pasu-pasu sirehna idur di batanari. Patulah kaman perintahku, ku pepaler meman bandu kemalaman ate desken lalu. Janah kemalaman ate reh nepet kam. Desken galumbang si ergalun ku tepi lawi. Amin. Selamat tahun baru man bandu krina ngawan perpulungan di Japa Pekamringan. Salam tedah ate man bandu krina. Pengarapan kita tetap man Tuhan. Telah ibas tahun endape sinanami kuda belimna pasu-pasu Tuhan man bandu krina. Tuhan si masu-masu kita krina rasa isi jamuta. Tentu meriah kadukur tanggo banci kita mulu bersama anak-anak, hukumku, keluarga anta krina. Sirut ikuta si daun nari. Bagaimana si deher, si tadi bisa kelebetna, malamlah tetap atenta. Bersada kita tetap merasa Tuhan, maka tambah rusun krian. Ulah kita lupa, sendah kebaktin kami memang belum, tapi kata ni batena, ngadu harus kita tetap si dalamkan, si gelupkan tabaskan. Jumpa kita ibas kebaktin di bunta. Tuhan si masuk-masuk kita kerina. Bujur lalu Tuhan tetap si jayang kegeluhan. Bujur lalu.